Predstavljamo vam GBT, Guided Biofilm Therapy, originalni švicarski protokol koji čišćenje pretvara u pravi dentalni spa. Tretman započinje detaljnim pregledom vaših zuba i zubnog mesa. Jedna od stvari koje ovaj protokol čini posebnim je bojanje zuba posebnom bojom za otkrivanje biofilma, odnosno bakterija. Naime, tijekom dana, odnosno nakon svakog obroka, na našim zubima stvara se tanki biofilm, odnosno bakterije. One su prilično nevidljive, odnosno teško se vide zbog toga što su bijele ili žučkaste boje. Nakon bojanja zuba i ispiranja vodom, samo bakterije ostaju obojane u ljubičasto. Tada po prvi put možete vidjeti bakterije i mjesta na kojima se one najviše skupljaju. Zatim zajedno s vama prolazimo pravilnu tehniku čišćenja zuba. Posebnu pažnju obraćamo na ta nečista mjesta i pronalazimo odgovarajuće preparate, interdentalne četkice, zubni konac i četkicu za zube, te pokazujemo njihovo pravilno korištenje. Izrazito je bitno da ovaj korak pokazujemo upravo u vašim ustima. Prvo pokazujemo mi, onda probavate i vi. Moramo pronaći ono što će vama odgovarati. A sada slijedi zvijezda tretmana, Airflow. To je kombinacija tople vode i finog praha koji nježno brišu sav biofilm koji je ostao na zubima i pigmentacije. Važno je naglasiti da ovo nije klasično pjeskarenje koje zna biti neugodno za zubno meso. Upravo zbog tog finog praha, ovaj korak je potpuno bezbolan. Ukoliko imate implantate ili stanje kao što je parodontitis, koristimo poseban nastavak PerioFlow. On je nezamjenjiv u borbi protiv parodontitisa i čuvanju zdravlja vaših implantata. Nakon što smo uklonili sav biofilm, odnosno meke naslage sa zuba, prelazimo na uklanjanje tvrdog zubnog kamenca. Uklanjamo ga piezo ultrazvukom, koji je u usporedbi sa klasičnim skidanjem kamenca puno ugodniji zbog svoje vrhunske tehnologije. U našoj ordinaciji ovim tretmanom ne čistimo samo zube. Mi čuvamo vaše zdravlje najmodernijim švicarskim protokolom. Posjetite nas u Hondlovoj 2B i osjetite razliku koju pružaju vrhunska tehnologija i naš stručni tim. Vidimo se!